Ovog proleća u selu Brestovac nadomak Negotina sa radom je počela Api komora u dvorištu seoskog domaćinstva Paunović koje se generacijama unazad bavi pčelarstvom. Apiterapija, to jest terapija pčelinjim proizvodima, relativno je nova u ovom delu Srbije, pa su Paunovići odlučili da je približe građanima opštine Negotin i podsete na sve dobrobiti koje imamo od pčela kada je naše zdravlje u pitanju, jer ljudi koriste pčelinje proizvode od pamtiveka, ali nažalost u jednom trenutku smo izgleda zaboravili na vrednosti tradicionalne medicine. Apis je na latinskom u prevodu znači pčela, što bi značilo da je apiterapija terapija pčelinjim proizvodima, pčelom i pčelinjim proizvodima. To je u stvari komplementarna naučna disciplina tradicionalne medicine koja je spoj istočne i zapadne medicine, a bazira se na prevenciji i terapiji pčelinjim proizvodima. Postoje spisi još od pećinskog čoveka gde imate spise, odnosno slike po zidovima tih pećina gde imate slike pčele, saća, meda i tako dalje, što bi značilo da su oni to koristili i kao hranu i kao lek. Pa onda preko stare Grčke, starog Rima i tako dalje, koji su isto tako koristili i priznavali med kao hranu i kao lek. Postoji jedan period, to su nekih 70-ih, 80-ih, 90-ih godina, gde je to negde stavljeno, da kažem, u senku, u zapećak, ne samo apiterapije, nego uopšte te alternativne grane medicine, a u stvari to se sve veže za trend farmaceutske industrije, odnosno farmaceutske tih pripravaka i lekova gde je zanemarena tradicionalna medicina. Što se tiče tih pčelinjih proizvoda koji su sad aktuelni evo u ovo zimsko vreme gde zaista imamo, znači sad pogotovo, pošto evo ja sam i lekar, bavim se i medicinom zvaničnom, u eri virusnih infekcija gde zaista mogu da pomognu pčelinji proizvodi, a u te pčelinje proizvode spada znači med, opšte poznata namirnica, med, polen, perga, propolis, pčelinji vosak i pčelinji otrov. I to sam htela da kažem gde u 21. veku, pogotovo u SAD-u koji su daleko otišli sa tim istraživanjima u vezi sa apiterapijom, postoji taj neki, oni to navode kao dramatičan talas interesovanja za komplementarnu medicinu, ne samo za apiterapiju, već i za sve druge te alternativne, da kažem, metode prevencije i lečenja. Znači sve je to tu negde, ali naučno nije priznato. Zašto naučno nije priznata recimo apiterapija, pošto eto ja se bavim time? Pa upravo iz tog nedostatka naučnih istraživačkih radova koji bi potvrdili recimo dozu leka, što je recimo zvanična medicina danas se hvata za to. Imate određenu dozu leka. Kod apiterapije, kod meda, kod polena, kod perge, vi ne možete da imate konkretno sastav pripravka. Znači, vi od godine do godine, od sezone do sezone, u zavisnosti od broja sunčanih dana, od broja kišnih dana i tako dalje, zavisi i sastav meda, i sastav polena, i perge i tako dalje. Pa ipak ljudski rod koristi med hiljadama godina unazad kao najzdraviju ljudsku namirnicu koja nema rok trajanja. Pored hranjivih vrednosti, med je odavno poznat kao antibiotik, antiseptik i dezificijens. U kombinaciji sa različitim lekovitim biljem, med može da pomogne u prevenciji i lečenju različitih bolesti, kaže doktorka Paunović, citirajući jednu staru izreku. Kažu da med treba koristiti kao hranu, da ga ne bi koristili kao lek. On bi trebao da uđe u svakodnevnu ishranu, sad koliko je on dostupan, mislim on je jedna od najtraženijih i najhranjivijih namirnica u samom vrhu, u vrhu po kvalitetu namirnica i hranjivom tom sastavu, ali isto tako možemo ga koristiti i kao lek. Prevashodno je on lek za lečenje oboljenja disajnih organa. Pa to je od najbezazlenijih prehlada, curenja nosa, kašljanja, grebanja u grlu, do nižih, odnosno donjih disajnih puteva gde može recimo da dođe do upale pluća, zaista jedno od najboljih, da tako kažem, pomoćnih lekovitih sredstava. U kombinaciji sa čime on može još da poboljša upravo to, pošto smo mi krenuli u ovu priču, mislim već smo pričali prošli put o tradiciji samoj pčelarskoj ove porodice, tako da eto apiterapija je bila neka nadogradnja, tako da su nas se, otvorile su se razne mogućnosti i po iskustvima drugih, a i eto i sami smo i čitali i radili i tako dalje, tako da sad radimo ove kombinacije meda sa lekovitim biljem. Pa ovde u ovom nizu, evo ovako, imamo, znači med sa aronijom,
zatim pulmosanus sa kurkumom, sa koprivom, prostasanus za oboljenje urinarnog trakta, zatim čokosanus za decu. Najbolji način da naučite decu da jede med jeste recimo u kombinaciji sa lešnikom i kakaom. Tako da svaki ovaj ponaosob u sebi osim meda, odnosno med je osnovna supstanca, sadrži i lekovito bilje. Tako da recimo aronije koja je fantastična, kod anemije, u stvari med i preparati, odnosno proizvodi pčele su uglavnom koriste za podizanje imuniteta, a ponaosob u kombinaciji sa lekovitim biljem i specifično za neka oboljenja. Recimo, ovo je novi pripravak koji radimo, to je taj pulmosanus kombinacija meda sa omanom i anisom, gde je zaista po internetu možete da nađete ovaj preparat u mnogo oblika, mnogo pčelarskih organizacija to radi, gde se naziva čistač pluća. Pošto i oman i anis potpomažu iskašljavanje, koriste se prevashodno kod pušača je jako dobar, a isto tako kod svih vrsta oboljenja disajnih organa, počev od bronhitisa, astme, upale pluća i tako dalje. Zatim kurkuma koja je izuzetna supstanca, odnosno hrana, začin i hrana, pa preko koprive koja se koristi kod anemije uglavnom, prostasanus koji je kombinacija meda sa mlečikom, semenkama bundeve i polenom, znači kod infekcija urinarnog trakta i kod muškaraca za oboljenja prostate, zatim taj čokosanus, kažem, koji je pogodan za decu, pošto, eto, zaista, pojedina deca zaista vole med i uzimaju ga, ali eto, neka deca ne vole, eto, da bi uzimali med, to je recimo neki oblik koji može da ih zadovolji. Ono što je novo što se tiče meda, i to je nešto najnovije što radimo, to je med sa voćem. Med sa liofiliziranim voćem, to je ovaj niz ovde, gde imamo med sa limunom, jagodom, borovnicom, kupinom, višnjom i malinom. Znači, liofilizirano voće je voće koje je smrznuto na minus 50 stepeni, a zatim se pomoću nekih posebnih sistema vakuma izvlači voda. Tako da vi dobijete voćku koja je oblika arome, hranjive vrednosti, apsolutno ista kao zdrava, sveža voćka, s tim što je izvučena vlaga i na taj način se izbegava kontaminacija, odnosno zagađenje. Idealna je za mešanje sa medom. Međutim, med, znate kako sama konzistencija meda takva da se on razliva, da kaplje i tako dalje, pa smo onda, odnosno i taj med sa voćem, se radi sa ovim krem medom. Krem med je med, znači osnovni med, koji je samo kristalizovan, radi se u posebnim mešalicama, da tako kažem, gde se taj med meša, pa stoji, pa se meša, pa stoji i tako dalje, i dobija se ovaj med konzistencije krema, odnosno pogodan je za mazanje, sam po sebi može da se koristi, a inače ga mešamo i u ove mešavine sa voćem. Zatim imamo propolis, evo recimo njega bi spomenula kao drugi po redu. Propolis koji je zaštita, pčele sebe zaštićuju od neprijatelja, da tako kažem, praveći propolis. Propolis je jedna smolasta tvrda masa, propolis što bi značilo pred vratima ili pred gradom, što bi značilo odbrana grada. Upravo zato je i nazvan propolis, gde ga pčele lepe na te defekte u košnici, isto tako na taj način balzamuju neprijatelja koji im uđe u košnicu tipa mrava ili ose ili stršljena i tako dalje. I ta smolasta masa se potapa u alkoholu i na taj način se prave propolis kapi koji je od vajkada poznat kao najbolji prirodni antibiotik. Izuzetno pogodan za ovaj period sada kada su krenuli virusi. Izuzetno pogodan za ovaj period, da. Deca mogu da ga uzimaju do 10 kapi, odrasli 20 kapi, može čak u nekim akutnim infekcijama i 3 puta dnevno po 20 kapi, ali nikako direktno na jezik, na sluzokožu, već u kombinaciji sa čajem, sa vodom, sa sokom, pa čak i na kašičicu meda, nakapate propolis pa stavite med u usta, nikako da se guta odmah, nego da se otapa polako, da bi se resorbovalo preko sluzokože usne duplje adekvatno u organizam. Tokom perioda kada su pčele aktivne od marta do oktobra u apikomori se obavlja inhalacija vazduhom iz pčelinjih košnica koja pomaže kod plućnih bolesti, kao i ležanje na prostirci koja se nalazi iznad otvorenih ali zaštićenih košnica koje umiruje organizam, kao i apitoksinoterapija pčelinjim otrovom. I dolazimo do
pčelinjeg otrova, koji je, različite su naučne studije, različite dileme i sama sam u dilemi, pčelinji otrov koliko je opasan, toliko može da bude i zdrav. Opasan je samo u slučaju tih alergijskih reakcija kojih ima, ne možemo da se lažemo da nema, ali u svakom slučaju taj pčelinji otrov, odnosno apitoksinoterapija je u porastu u zadnje vreme. Mnogo se radi na tome koliko je taj glavni sastojak pčelinjeg otrova melitin, koliko je dobar, koliko je, kako da kažem, koliko možemo da imamo benefita od njega u pojedinim bolestima, tako da se priča, odnosno dokazano i u knjizi od doktora Kapša, koji je inače internista, kardiolog i apiterapeut, koji priča o benefitu pčelinjeg otrova kod reumatoidnog artritisa, odnosno reumatskih oboljenja. Pre svega je taj analgetski efekat, znači koliko je bolan ubod pčele, toliko je dobar analgetski efekat, znači kasnije trenutna je bol zbog uboda, a kasnije imate dugoročno gledano, kažem, dobru stvar, odnosno nedostatak bola. Zatim, kod multiple skleroze, i to se mnogo o tome govori i priča, razna su iskustva. Vi ste imali priliku da... Jesam, sad letos sam imala priliku sve to da iskoristim ono što sam naučila i stekla na akademiji i uopšte sad u iskustvu sa pacijentima i tako dalje. Recimo, pacijenti od multiple skleroze, pa imate u Rusiji institut u Čeljavinsku je institut za apiterapiju gde imate zaista razređene metode, s tim što oni su to ipak doveli na neki viši nivo gde vi nemate pčelu, kao što sam ja radila pčelu, pa pčelinji ubod direktno plasirate na kožu, već oni izoluju pčelinji otrov iz pčela i u biti na taj način ipak doziraju taj pčelinji otrov da bude isti sa svakim ubodom. Zatim ima nekih naučnih radova koji govore o dobrom uticaju pčelinjeg otrova na autizam, recimo. I to se radi na taj način da se pčela plasira na kožu putem akupunkturnih tačaka, odnosno prati se put tih akupunkturnih tačaka, neuroloških puteva bola, mesta bola i tako dalje. Glavni, znači, efekat je da smanjuje bol i smanjuje otok. Usled uboda pčele, ceo organizam se na neki način uplaši, pa dolazi do ubrzanja dotoka krvi u bolestan organ. Pospešuje se rad žlezda sa unutrašnjim lučenjem i razmena materija. Stvaraju se antitela, snižava pritisak i holesterol, jača srčana muskulatura, a rezultat svega toga je bolje zdravlje, kažu stručnjaci. Treba ipak biti i oprezan, jer ubod pčele može da izazove određene alergijske reakcije, ali su u API komori Sanus spremni na takve situacije, jer je doktorka Aleksandra Paunović specijalista urgentne medicine. Do proleća pčele u svakom slučaju miruju, a mi možemo da u međuvremenu uživamo u plodovima njihovog rada i preventivno delujemo na viruse koji u ovo doba godine vrebaju sa svih strana.